Kalalong ka jingkrapu ka bakraw gi pat nong rep, ibahap apo ka Eastern Ribhoy Organic Farmer Producer Company Limited, hakaba haka kanro terek unailar arhajar arpuar, UMLA ke Umroy Constituency, uba George Bilengdo ulap lia, yaka karkhana ka blatip kum ka Integrated Processing Unit, bat kumju yaka Organic Outlet, yaka blashna ha kapmara ha bohi rembong. Ya kini ke Integrated Processing Unit bat ke Organic Outlet lamang lengba ke Mission Value Chain Development ke bentak benengkong. Lengba ke tenat horticulture haga jinglut ke balong kumba lai pusan lak tengka. Haga ba lengba ke nika karkhana on la ban penmi iki babon ki AKA na ki marrep. Kumgun uksa na using la ban penmi ek umso ki jingta bagi jing selek bat kiwe kiwe ru kumjo. Haga nika sngi balap lepat ba ek nika karkhana red laidon lang uba rang kensai karbuki UMDC ke Umroy Constituency, USC Sadhu Secretary Gatanat Karab Karyang, URPD Upadhyay Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoy, Dr. Clifford Warjri BDO ke Boy Rembong, uba Revistar Karumnut CEO ke Eastern Ribhoy Organic Farmer Producer Company bat kiwe-kiwe. Haka jingkran matpang da CEO Jong ke Eastern Ribhoy Organic Farmer Producer Company, uletho bayak ke kenhuan na seng lengba ke skim Mission Organic Value Chain Development jong ke Sarkar Pedeng. Na ke bentak katan shtelam mingi, bat la register hapok ke tenat Corporate Affairs. Bat hak ke kenhuan, dan sans pangut ki dukot ki bedai ki nongrep na ki kendai teliki shnong. Uba kar umnut uletho ru bahaswa ban sedang ya ke Farmer Producer Company. Bon kinong rep gila mat jeng ha keba gila hab bancu dia ki marep ha kedor ke batat kenang bagi marep jeng ki ken light na ke baput bat gi hab bancu hunru ikador bala chupan de ginong thiet tang na kadau ka jing bamdon ya ka jakabo iki marep ki babit babiang nreling ba ke skim ka balamang ya ka Farmer Producer Company kanong sya ka jing kerku ke bakrau ya kinong rep jong ka than haba kren ku mukongsan uba George Bilengdo unong mikmat kathan ulapan pau ke jing kemen ke bakrau banya dan bentalang ha ke sngi ke ba kemen jong kinong rep kathan Ribhoy mingi ha ke ba kum ka kenhuan jong ke Farmer Producer Company ke le yo ke jaka ban pelang iki marep baper kenang baken lat na ke jing put bat kum juru ban de pat iki marep ke ban long ke jing mento yaki ulong ba kani ke daileng ba ke skim ke buan na ke Sarkar Pedeng ke bangkentio ke kamrep ke baklam da aidawai ne ke organic farming ya ke belas sedang ha ke senam arajar ka nriu arajar ka nyo ha ke ba ke distrik Ribhoy lashna ya Southly kum kini ki Farmer Producer Company ban na Pedeng kini ke Eastern Ribhoy ke belah pau bat kieu khmat ban ai ke jing syakri ne ke jing kersan ki pat nong rep ke badan hapok ka kenhuan ban kentio ke kamrep kat kum ke jing terang bat ke jing angnut jong ke skim Dia serta lagi juga sudah menjadi bapin Allah beliau ini kita di Allah dan kampung mahasiswa yang rezeki mi using buat berupam long di situ di paper di bapin Allah menteri yang ada dalam tahun. Mende yang mengipat ribuan bergirung support dan page itu kita terus dua di sekarang kabar ketiar mungkin tidak di page saya dan ada itu ping lagi sekarang kabar kita seang bagi berklik yang using berada kuat. But nama bidang rit di mesin kita jimi hati sisi kalau orang buat asfak kilo tak. Jadi ni kalau orang di sedang keberit, hendeng ikan pak. Dah kecil perni ia usumai kebawah, ujung tung umrun dawai, bilang lah pada orang ai susu ia kecil perni nak lagi FPC bat kecil persiapan kan. Mende aku batai India kecil perni jadi sekali jadi sisa tu. Ia betul beliau bawan berwats in saya kita ditai jungi saya berjelah jungi. Buat dalam luar in, ubah latung di dalam jungi. Ban pendankam haki company ke repair haki company dawai. Lani haki company ke pendan permi itu dicipta JP ke repair rugi clean rugi. Lani itu di umpnian nak benta nuklir. Negi itu dijalankan jadi beliau ni haki jungi. Hendaklah tes utus in berlara sekti company repair sangla bagi dan kita ni kedawai di badan utus in. Asinton jang kedawai how to say kami lagi kita di Thai di sini pula berlomba ni ajan bagi kita tahu begitu ya di itu badan kedawai kantor tu sosial bagi dan ini jujur kami badan kedawai
Tegani, kapit Herdon. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.